What's up my YouTube family? Welcome back to my new channel. Dan subscribe gitu aduane. Yang penting subscribe ya ki aduh teman. Dan yang bagi sedangkan like Malaysia channel. What's up my YouTube family? Welcome back to my new channel. Again, welcome back to my channel. De perlu kita sini nak plan beli siapa dam ne susah pok. Kan susah pok kan ne apa you ne. Kan ne kau. Saya cakap pam sim kan am kenor kan ne cakap. Kenor mo. De kan ne cakap Duke 250. De nang don su itu way wan bak ngama. De nang don su perlu bawa na MTR ngot. Lagi perempuan tu mentang dan subscribe gitu aduane. Yang mentang subscribe ya ki aduh teman. Dan yang bagi sedangkan like Malaysia channel. Mantap channel ini sadam ne muslim ne. Plan bahadan. Dan I hope bangin channel ini lagi. I hope bangan juga man ada konten ke best ke bang ke internet mo kisia. Dan pada pinangwan first time dengan YouTube channel juga. Coba man subscribe, like dan share mo. Video di harap dia support dia. Dan balik mana susna long susna blog dah Hindi macam mana entah sana kasih tolong dah Hindi oh dah Hindi kadang gue channel juga dah Hindi teh mana ke channel kelas adilet nampak YouTube tengam tiap balik mah tambah kelas adilet ke channel dah YouTube teh biangi bang ada bul pakai backup ba channel dah kasih ada buku nasional artuli deh mentolong engan abe regularly kawe Hindi kawe kasih deh nek mah channel juga le lahel upload lah segala sadilet deh tom lele kadang sekarang kawe siap video ni maya rap banyak support I hope baginya Cuba long dan Cuba bon growth bang YouTube channel juga ro saya support bah yuk bah yang tar wan di perok ni dah yuk lah ni bisa karena nanti ke baik English thing lekasnya kan so motor vlogging so let's go so guys ini bentar kita lawan gini perok ni kan ada we empty dan yang semayan lang brand new dah ne we nang Chassis tetek juk juga tahane lagi bro kewai tis kanan mah kan helmet tis kanan no bro dengan mah ari pak dari sobang ni mah mentah ya plan lection mentah ste sing teh mentah ingin mi nak sing bypass teh piro teh mentah ingin mi nang nena po nong po nang mo ai kana kas kerja kana yang kenal orang tunung tak tunung dia ke mau mau di Tekan ni kamu kadi kamu mihom deh kamu diang teh mending am mau deh long lah siap cerum sang susah lah tu mau cu teh mentang imi nang ne teh motor vlogging kedit soi to let's go mentang tentang nak motor vlogging nang ne karena surat anggap bangun minyak baik kena sana. Tapi lina bim suatu dah. Yang anda bila I'm right atau bila left. Tapi le cuba biko le ni drag am tu am. Bagi por lagi seorang akan ni drag kalau common ha. Bonsek kena asam sini bon. Oh.
Janlim sok kelit janlim guys. Tu perlu ngarnut. Kela poisak mat. Pelingga nang ring blok sam. Kalau ngakam suki dah kendit. Tangan lepas nong dah boleh ngapat don GoPro orang. Kalau nak shoot ke blog taga phone, boleh motor vlogging ro. Kalau ngakam hat kendit soy nakaran. Namtip kumno gamay kalong kapat na em na kapahan kumno gamay. Ay tip mo. Mata si pangan po homesling ka bypass long ka naka bypass kada ka sulok ka bypass ka ibang iternat kung tu dah so humra tan supero laro ni asang slap hari ya asang slap asdang teh mentala man skip shock kendit balik ba jinut semat. So guys, mentang lami nang tu bahap slap mo iri slap stang. Ha? Tu ni hap bangsa. Kenapa? Ya, lismat dah. Ini nak tu terus lahap seorang cekang. Saya mental ambil biang nang tu mah. Teknik boleh ba, slap lahap. Saya hap slap aja melong ram tu ira. Ada final. Tahu tak? Teh mentah kumtur kata air juga am kalau deh kam don su ada tentang 30-25%. Terus umumnya the band wrong kalau don confirm rider sih lah jangan don confirm rideran kam juk tension tak ke sama long control biang control lah talak biang. Teh uslap ro uhap teh jadi sobang tengah lagi sobang mana hap slap long kam sobang dah kam tujing shit aja dah shit. Ada kebaik untuk kai hit am juga kalau dah hap slap long kam duna Ambasi. Deng li tang muslim try am liong. Oi. Satu. Nyimpan tu nakmat. Antip angle mantai singgah long gomno antip lah. Boleh mana yang aceh angle am. Oh gas smoke kami bunuh gas smoke ini bro. Pek ni. Teh mentah pek ka beautiful road bypass dan ka Umsling Meghalaya. One piece. Baby sexy. Beauty. Off bro, off jing lại khơi. Đi jing lại khơi.
Lah खुश वाला itu baik-baik. Oh यार. Lah खुश वाला lah. Lah खुश वाला. Ndera. Ay Marlena dote pana ni umsingan ni ako no. Hani umsingan pa. So mentang atrai. Amno pun bomo boleh ba kabayam karon problem dengan patay kita. Patay. Mentah lah, saya sepeda karena kamjong pada ekstrim. Oh. Yang kalian berada. Nggak ada ngamtip yang tinggal kalau masuk no. Beli mentahannya ngelakukan bom gendut. Ke pressure aja ke baik ke belakang taruh tam tas. Itu kemudian. Ngelak banyak kejadian nak gendut. Jaga baik dah lalu. Naik aja ini sama. Mana angle? Các bike juga kalau prop macam touch ni kan. Pusong touch juga bike, tapi hapo, po sumer mentah. Cerita daun kan ni kalau po sumer, pusong touch sama tu nang tu pagi ni nak sari, sanang po. Marong ribuan lah. Mentah bak ni lah. Nak shift radar mo, ni. So ngamtip mo. अरे भाई साहब अरे क्या चला रहा है अरे यहाँ मत हाँ ताई गई nunggali
Why looking like balik baik tu. What's up? What's up? Kemarin kamu sini balik lagi siapa? Kemana? Hai, kini. Kadang-kadang bilang karasam ang tu bay. Benar kanya karasam mahal. Ini saya dapat. Oh. So, mata switching lampu yang ada box ini lampu yang pertama. Hari pas ini pada bom lara. Ya, ini bisa. Kambiang enggay balik kumne ne kambiang bapandai dale motor belum setup hapo mobile ane hapo helmet bapandai helmet long kabiu om ibadah hang ne pe nang ne nadin di ibak kabaler baler kabiu bas is ngai iler ha sama vlog ko ema ni vlog ni wow fokus suatu ani kali bawit kali